Okay, díomh a chuirde agus fáilte ras tríis brisean na cásca. Bhí an tá dearg ormh tuis go raibh sibh séir ón obair Gearmáinise ar an lún. Tá ag féchant ar bhar amchlóranis agus an sin níl ach an Gearmáinise go bhfuh ón mhárte rá. So nuair tain sibh isteach chuig an mhónót feici sibh go bhfuil sé sais difriúil ón legan amach a bhí agam agus sin próséis fálamh agamsa. Tásúla gom go bhfuil gachrod níos soléir an orseo agus go sé níos éasc ormh teacht ar na rudaí atá fós le déanamh goibh. So má taimmuid sios an sin just le cínsút nach bhfuil bhar nanamnacha ann. Inis ar an taobh seo tá an seachtain beo a gcuin agus chur mé glas ar sin, agus an sin tá sé dearg de gachrod atá deanta gcuin. So gach pís oibre a bhí deanta gcuin go dtí seo tá sé isteach an sin an tríú láid ag de martaí an tríú abran, ach táid sé gobar ar an 5 láid abran go dtí an 4 lás 5 inis. Agus an sin nuair tá sin creic na bé sin ag dul dearg agus bé an céad seachtain eile ag dul thir sin. So nuair osclíonn sibh an OneNote tar éis sync a dhéanamh nó má tá sé bhar browser cosúlumsa ba cógur tagann sé seo suas. Now, má tá fibre bit a goibh le aon rud ar na leithnig sin agus tú ar an browser, just díreach té suas an sin agus brú ar reload current page. Mar uaireanta ní tagan ceantas na Greengraph suas nó an Microsoft Form suas an céadúra a osclíonn tú an leathnach, ach ná bhí bortha faoi sin má brúnt ar reload de an ná tagann sé suas don dara ór. Ach, le bheith cinnte nach bhfuil feib mar sin a gcuin, so má tá feiban ag duine agus í sin ag oscail ceantas na leithnig seo, chur mé an bunolalas ar fád an seo. So má tá deacratí agat béas a go bhar an mhairt tá an Gearmáinise goibh ó 5 go dtí 4 chun a hain. So sin an tréamh se atá lecha siastíomh chun an Gearmáinise dhéana. So ní cógahfuil bhí denna bheith lasmuo don tréamh se sin. Chun cuidiú libh chur mé nascasteach, so den an ceacht seo, so tá Máirt an 1 lás 5 abran ar an taobh, ach má tá tú meascí suas faoin na léanta, just brú ar an ceann sin agus osclói an leathnach sin. Now, má taimid ras chuig an bhéilre, má tá feibanna a gcuibh leis an bhuairim Microsoft, tá an ró an seo leis an bhuairim Microsoft, mar sin má brúint ar sin osclói an bhuairim i gceantas na tabs eile má tá tú an browser, nó má tá tú san app osclói sé tríd de Safari nó de Firefox nó de Chrome nó Pay browser atá úsáid go. Agus an sin tá mé chur an nás don fís an YouTube seo is seach an seo agus bé sé is seach an seo freisin. So sin an legan amach tásúla go gúil sé cabhreachtaíomh agus nach crucaí sé níos mó feibanna daine. So an ceacht aniu tá sé leige amach an seo. So bé muid ag féchant ar an text ar leathnach nócha sé don Bl2 Viel Spaß 2. Lei man text, bé muid ag léamh an text a bhain leis an bhar, no, lei an text, an sin béis bheith freagart na ceisna ar an bhuairim Microsoft híos agus gach duine caithfí tú ceist hain go seachtar agart as Gaeilge. Now, rud ag an athraithe ón termadéirí ná tá tar éis spruch data agus spruch amachur ar na fuairmeacha Microsoft. So, nuair tá an ceach le déanamh agat de réir an amchlór scoile ar lá éigean, bé go dtí leannig trééis sin ní an ládar gionn chun an obair sin achréichnú. In í sin, fáréir ní féidir lom ghlacha le aon obair a déanann sibh tar éis sin tuiscúisna. So bé go dtí ní trocha amórach an dara lá is 5, mar tá mis ag crucha an nu ag chur an fís an seo le chéile ar an 5 lá, bé sibh sé déana bheith ar an 1 lá is 5, agus bé go dtí leithnig tréis sin ní ar an dara lá is 5 a goibh, chun na ceisna sin a ragart ar an bhuairim Microsoft. Tar éis sé sin, bé mé ag tuairt nótaí OB dit, muna bhfuil si fáilte agam. Agus má fáin tú an umarcha nótaí obairhaile, bé mé ag seoladh de anam a ráid chuig do ceann bliana nó an las príomhaide agus tus ag cúpla sibh se hena féin, bé sheets na deagháil libh agus le mam, dad nó péideanna atá goibh sa theach. Agus níos bheith géirí an feib sin a haing dúirtain mar sin lever dul dénig an obair níon mór an le déine. So, chuirhí mé an nás don fís an YouTube an sin, agus sin an obair atá le déanamh aghain. Bé muid ag léamh an písa seo, agus an sin bé muid ag freagart na ceistena. So,
Tá sé cíalmhar le aon rud mór mar seo le a lán fochail nua le foghlaim go rachamuid isteach chuig na ceistena I dosach. Agus Brownsies bhfuil féach an legan sin. Agus má tá is a gcuin na ceistena bé muid an ann díúiristeach ar na príomhfocail a buinean linn. Okay, so it does a bar be magic fecund cad léiríonn na figurí seo a lenas 2 milliún agus 1,700. So be magic tuairt ag cursúil amach ag lurg na hifracha sin. Tuair sonraí faoi dá taspáintis die Ausstellungen be ag an muséum. So be taspáintis sa muséum. Tá is go mé sin inis. Listig 3 rud ecan tú sa Halle Tropici, so tá Tropenhaus, Halle Tropici ann, tá 3 rud le feicáil an sin ar a laiad. Céir é an Schokoladenbrunnen, so cad is brí leis an focail nó an cioncap nó an téma an Schokoladenbrunnen, agus cén lá a bhfuil an muséum dúnta. So be sé dúnta lá éigen caithí tú an lá sin a aimsú. Ceiste sé, cén dá grúpa díní héana seach séir in aisce, so tá gá grúpa de díní nachhfuil orthú íoch as dulaisteach, agus ceiste seacht animig 3 grúpa díní a héana isteach ar ráta leidathe ar méasig na bronarm ní raibh mé an umlaut a chur seach I forms bhí sé róchasta. But ráta leidathe. Alright, so le sin a gcuin is féidir an féchant ar an léamhtuiscint mar atá sé ar leathnach nó sé, also 96. So wir sprechen über das Imhoff Schokoladenmuseum in Köln. Es céinlam an Schokoladenmuseum sin bhí mise an sin nar bhí mé I bliain a 4 nó 5 ar tuair scoile. So is fear áit é agus tá sé iontach mai. Ach céird faoi. So, má tá tú sásta sin a léomhad éonar leanará ag léamh é, má tá deacracht a gut, is féidir teachtarás chuig an fís an seo agus bé méid dul tríd an pí just aimsigh an lína atá 5 na gut le agus an sin is féidir le bugarráid. So das Imhoff Schokoladenmuseum in Köln wurde am 31. Oktober 1993 eröffnet. So wurde eröffnet, sin an sérbríthir. Duscail siad é ní liscuin cé an duine a oscail é, ach dusc sé ar an dáta sin. Seitdem haben mehr als 12 Millionen Menschen das Museum besucht. Und am sin tá níos mó ná 12 Millionen Menschen sin daoine, tar éis freastal nó cuairt a dhéana nó a chuairt leisce. 2006 stieg die Zahl der Besucher auf 650.000 im Jahr. Im Durchschnitt etwa 1.700 pro Tag. So, sa bliain gá mhíle is a sé thric an iver die Zahl. So ná jamar de siomar fithe tá die Zahlen ar an mala agus sin an iver so na hifracha. Der Besucher na cuairteoir, so thric an iver 650,000 don bliain. So im Durchschnitt an man, Durchschnitt sin schnitten sin schneiden. So a garra lae an man sin 1.700 pro Tag. Schon lang. Das Museum, das wie ein Schiff aus Glas aussieht, zeigt die Geschichte der Schokolade. So an eerstplan, nu an museum, nou atá cosú le bád denta as gline. So bhfuil fecha sin. An bhfuil sé cosú le bád denta as gline? Well, is dóil am bhfuil sé 6 cosúil má feicmuid ar sin. Tá sé cosú leis an Titanic, tásúla gom nach tain sé sios san ann. Ach, is dóil sin an plán a bhí acu, is go méid sé mar schiff aus glas, bád denta as gline, but sure, you know yourself, na Germanic, crackalt. Renus, im Museum gibt es, so cadtá ann. Ein Tropenhaus, tam focail sin a gcuin, cos lei mé na ceisna libh, wo man echte Kokobäume, Palmen, Vanille, Kaffeepflanzen und eine Bananenstaude sehen kann. So tá an Tropenhaus ann, agus an sin tá Kokobaum, so Kokobäume sin an ulra, so sin crán, Palmen, I mean, tá sin anna cosú leis an béarla, an Palmen, Vanille, béarla, Kaffeepflanzen,
So sin beirlachas an Kanúnt, nun Kaffeepflanzen éasca, und eine Banane staut. Come on, das sin éasca. Einen kleinen Produktionsbereich. So ein Produktionsbereich. So sin an líne nu an Innelproduktion. Eine Ausstellung Schokogeschichte. So Geschichte, das gibt sin an star, maar over, nu scale. Ma tá muidir kain fi Geschichte in einer. So tá an taspántais faoin scale an Schokolade. Tá ein Schokokino, so sin das Kino faoi Schokolade, wo Werbespots für Schokolade von 1926 bis zum heutigen Tag gezeigt werden. So Werbespots sin spots fógraíochta, so sin just fógraí telefíse. So tá Schokolade Kino le fógraí telefíse nu fógraí fictiúlanna ón Schokolade ó 26 go dtí heute Tag. So heute sin inniu. Eine Ausstellung über Kultschokoladen. So sin an Ausstellung a rís, so sin an taspántas faoi Kultschokoladen, wo man die Geschichte und Anekdoten von verschiedenen Marken, Milka, Nutella, der Lindgoldhase, Mars erfahrt. So is féidir leat Kultchocolate, agus an scéal agus na anecdoten, so na anecdotes, sin na scéalte beag pársanta. So ní léon fíraí taobh hirdóibh, ach is scéalte atá daoine ag insint dúin faoin startá acu. So faoin na marcan, faoin na logos, faoin na cólacht, cosúla Milka, Nutella, Lind, an Goldhase, sin an Cunningen Ohr und Mars. Eine Ausstellung über die Schokoladenwerbung des beginnenden 20. Jahrhunderts. So taspántais faoi fógraíochtaí Werbungen. Schokolade ó tús an Jahrhundert sin an céite, so sin an century, so ó 2000 ará. Eine Schokoshop, Chineske, wo man weltberühmte Schokolade wie Lind, Gabor und Milka kaufen kann. Weltberühmte sin Carlul Timpel na Downda, sin an Down Welt an berühmten Carlul. Eine Schokoladencafé, Eske. Einen Schokoladenbrunnen, so sin Fuchleteig Tasluen, so Kalatag gest. Aus den 200 Kilogramm warme, flüssige Schokolade sprudelt. Okay, so níl go éis sin asúdí, but fecha sin. As an rud seo tugann 200 kilos do Schokolade atá te agus atá lecht mar abhainn tá sé ag ri le lecht sprudelt sin ag teachtas. So swing cátháte tugann Schokolade te cosúla isce abhainn. Eine der Museumsmitarbeiterinnen tauscht Waffeln in die Schokolade und reicht sie den Besuchern zum Probieren. So ceann das na Eberhóirí san éaspainn, chuireann siad a waffle, so in our sin size brisca, níos kind faoi like potato waffles no aon rud, there's kind faoi céin size brisca Belgian waffles. So na waffles tá millish. Chuireann siad an waffles sa chocolade sin, agus rainn siad leis na daoine atá ann chun a chríoladh. So, die Öffnungszeiten sin na tréimh sí oscailte, Dienstag bis Freitag, Samstag, Sonntag, Ferientag, so leihananta kilúra, montags geschlossen, so is féidir libh cílíonn as sin. Letzte eine Stunde vor Schließung, so an Ordéir a ligann si duine isteach, uair an cloig roimh an dúna. Eintrittspreise, so Eintritt sin an focail chun dul isteach, so price na dul isteach. Erwachsene, 11,50 €. So, is mische duine Erwachsene, ich bin Erwachsene, ach sibse ag éisteach lom ní Erwachsene, sibse Kinder.
Okay, so is mishe dinne erwachsene, so keinsáis dinne mé is dinne fásta mé. So erwachsene sin dini fásta. In der Gruppe ab 15 Personen 10 Euro. Und matasch de Gruppe le níos mó nach 50 10 Euro. Ermäßigt, so sin Preis leidethe. Kinder unter 14 Jahre, páistí faoi cathirteag, Schüler, sin páistí scoile, Auszubildende, níos sin róhabhachtach, Studenten sin daltaí ollscoile, ach tá difriacht an sin idir Schüler und Studenten. Scoil, ollscoil. Personen über 65 Jahre, so daoine haar 65, nu Arbeitslose, daoine gan postene, 10 Euro. Then freier Eintritt, so Eintritt, dullesteach nach den Jammet. Dullesteach Serenaschke ist für Kinder unter 6 Jahre und für alle, die am Tag des Museumsbesuchs Geburtstag haben. So páistí faoi sé agus de aine atá an lá don cuairt iarsmlana go bhfuil breithlá acu. Okay, so ba cór go bhfuil sibh an na ceisne sin a ragart go hana éasca inis. So arás chuig an OneNote, isteach chuig an bhuirim sin, líon isteach na freagraí sin as scaoilge, agus an sin ar tá scríochna brúigi ar submit, agus an sin le róim mé libh amórach tríd an céad fí seán eile. All right, auf Wiedersehen und bis